Kalau mau pajang deh. Jalan Karapuan. Kalau di Karapuan. Ayun deh. Yung may ilalat din, yung tawag yun. Kaya tumatuang ko na may tuwang ko yun na nire-resya mo ko bisomit mo kita makabadong kayo. So only one, I know one bulb. Tanggal 25. Ini di mana? I think they Ilang months yan? comes again. Tanggal 24 June. Iyon na mga alay na mo te keluarga te lagi sa sa nga madatun na lagi gite bagantinan magaray na. Iyo mo to katungkunan na kamatungkunan kamaritinan na buang haji din ang alike kamase tuba lamay makale rapuno ng raramakan bantu dun dua. Katungkunan kamaritinan na keluarga almarhum nenek Pawas tuba dami dituang rapuno tanamalin ako Papa Andre. Katungkunan kamaritinan na Papa Igir timba jometimika Papu rapuno tanamalin ako Papa Mira. Katungkunan kamaritinan na Papa Owen timba lamay makale rapuno tanamalin ako Dr. Hendrik. Katungkunan kamaritinan na Dr. LC timba lamay makale rapuno tanamalin ako Papa Andre. Katungkunan kamaritinan na Dr. Karina timba lamay makale rapuno tanamalin ako Dr. Hendrik. Katungkunan kamaritinan na keluarga Salon Karina timba lamay makale rapuno tanamalin ako Tumago. Katungkunan kamaritinan na keluarga Permanan timba dam lamitan dung makale rampung tanaman ina Kota Baru. Katungkunan kamaritinan na Bapak Remas timba dam dan tipau rampung tanaman ina ko Bapak Jeki. Ya mo to salura salugo ko to mangalay na mo kibuang karapota di timang ko sumanga tirake puli pangayo. Sorry, video. Rampung tanaman ina ko Bapak Arati. Katungkunan kamaritinan na Mari gabungin Kadis BPMPL rampung tanaman ina ko Bapak Arati. Karapota di timang ko sumanga tirake puli pangayo.
bukan tidak tahu ya. Kalau betul lah protok timang lah. Iya. Paling gaya itu lah protok itu kan minta macam ini. Mau protok cucian. Pengarap faktor. Keren Pak. Ini mengapa? Ay, yung ba yung dito chocolate? Nilayang kita mukha sa kaya maninan. Oh, Yan. Susi mo dito na betul kami. kalau susi. Saya mo lang. Ujung ko lang. Oh, semua tamu. Yan siya mo lang teros. Ya apa ya? Agama. Yang sentik jolai. Jadi siap balas. Iya. Mulai Bu dah. Excuse me, madam. Do you make the video for specific content, like say through YouTube? No, for a Dutch press agency. Oh, To let them see what's happening here. oh yeah. Yeah. Okay, it look like a National Geographic report. Yeah, Okay. yeah. Okay, great job. Ya keke. And how long have you been here with the husband? Yes. In Toraja? Yes. Yeah. 4 days now. 4 days, okay. Yeah. And we go from Makassar by scooter. Oh, you scooter? Oh, yeah, excellent. Everything by scooter. Okay. Ano ba? Baini dulu nak kata.